za Krajinu. Milan Martić, nezavisni kandidat za predsjednika. To su moji borci, to je i meni mjesto. Na neki način i želim da svakom borcu ulijem samopouzdanje, da dokažem da moj život nije vredniji od njihovog. I zato tu jesam i bit ću dok god ovo traje. Do konačne pobjede. Glas za Martića. Odbrana Srpske Krajine zadatak je broj 1, istakao je kandidat za predsjednika Republike Srpske Krajine Milan Martić prilikom posjete kombinatima Belje i Borovo. Rukovodstva kombinata upoznala su Milana Martića sa uslovima u kojima se odvija proizvodnja, naporima koji se ulažu da se ona oživi, ali i teškoćama koje su prisutne. Naglašavajući da oživljavanje proizvodnje u ovim delovima krajine mora imati prioritet, Martić je istakao da je netačna tvrdnja koja se neretko čuje da južni deo krajine želi da osiromaši ovaj najrazvijeniji deo. Na predstojeće višestranačke izbore, po riječima Martića, građani krajine treba obavezno da izađu i izaberu legitimno rukovodstvo od radnih, sposobnih i poštenih ljudi koji će raditi na uspostavljanju pravne države i eliminisanju svih vrsta zloupotreba, pre svega ratnog profiterstva. Govoreći o budućnosti krajine, Martić je pored ostalog rekao: Što se tiče politike Republike Srpske Krajine i naših ciljeva, ja ću samo toliko da kažem da smo definitivno raskrstili sa Republikom Hrvatskom i da je to prošlost. Borovo, kombinat, Vukovar i sve ono što je srpsko ostaje srpsko, dakle nema više povratka nazad. Na promotivnom skupu u Mirkovcima Milan Martić je ponovio ocenu da je odbrana krajine na prvom mestu, ali da mora uslediti promjena koncepta odbrane od oružanog naroda kao profesionalnoj vojsci, jedinicama izraženih manevarskih sposobnosti. Objašnjavajući svoju kandidaturu, istakao je da je ona rezultat zahtjeva boraca i radnika i da je on prihvatio zbog konfuzije u političkom vrhu krajine. Nakon promocije u Mirkovcima, Martić će govoriti i u Vukovaru i Iloku. Krajina je za Srbiju, Srbija je za Krajinu. Za mir. Za slobodu. Za Krajinu. Inženjer Đorđe Bjegović, predsjednik Srpske partije socijalista Republike Srpske Krajine. Tu smo. Srpska demokratska stranka Krajine. Dr. Milan Babić. Za Srpsku Krajinu i Sjedinjenu Srbiju. Gde su srpske zemlje, tu su srpski radikali. Gde su srpski radikali, tu je srpska država. Srpska radikalna stranka. Mi dolazimo. Glasajte za srpstvo mira, razuma i ljubavi, za krajinu slobode, časti i poštenja, za život, za budućnost, za demokratiju. To vam poručujem kao vjerni sin ponosnih krajiških planina i kao prvi vođa Srpskog demokratskog nacionalnog pokreta na tromeđi u Krajini. Rade Leskovac, predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke.
Braćo i sestre, izađite na izbore i glasajte za Srpsku radikalnu stranku. Gde su srpski radikali, tu je srpska država. Glasajte za našeg predsjedničkog kandidata, Srpska radikalna stranka. Mi dolazimo. Srpska demokratska stranka. SDS je samo jedan. Osnovan u Kninu 17. februara 1990. godine. Mi se ne odričemo svoga osnivača i prvog predsjednika Jovana Raškovića. Drugi se bore za vlast, mi stvaramo državu. Naše borba da bude. Za Krajinu. Milan Martić, nezavisni kandidat za predsjednika. Tu su moji borci, tu je i meni mjesto. Na neki način i želim da svakom borcu ulijem samopouzdanje, da dokažem da moj život nije vredniji od njihovog. I zato tu jesam i bit ću dok god ovo traje. Do konačne pobjede. Glas za Martića, glas za Krajinu i ujedinjene srpske zemlje. Srpska radikalna stranka. Mi dolazimo. Srpska demokratska stranka Krajine. Dr. Milan Babić. Za Srpsku Krajinu i sjedinjenu Srbiju. Rade Leskovac, predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke. Braćo i sestre, niko nema pravo da svađa i pljačka, rasprodaje i deli Republiku Srpsku Krajinu. Oni koji su to dosadačni, a i oni koji to misle u buduće, neka znaju da im Srpska radikalna stranka to neće dozvoliti. Glasajte za našeg predsjedničkog kandidata, Srpska radikalna stranka. Mi dolazimo. Srpska demokratska stranka. Stvorit ćemo srpsku vojsku. Oslobodit ćemo srpske teritorije. Drugi se bore za vlast, mi stvaramo državu. Za Krajinu. Milan Martić, nezavisni kandidat za predsjednika. Tu su moji borci, tu je i meni mjesto. Na neki način i želim da svakom borcu ulijem samopouzdanje, da dokažem da moj život nije vredniji od njihovog. I zato tu jesam i bit ću dok god ovo traje. Do konačne pobjede. Glas za Martića, glas za Krajinu i ujedinjene srpske zemlje.
Sanja Komerc vam nudi sve vrste roba na veliko i malo. Sanja Komerc, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca. Poštovani gledalci, dobro večer. U skraćenom izdanju Dnevnika, a ova će emisija biti na programu u kraćem trajanju u svim večerima rezervisanim za predstavljanje kandidata za predsjednika Republike Srpske Krajine. Emisiju počinjemo saopštenjem pres centra glavnog štaba Srpske vojske Krajine. Nakon dvodnevnog relativnog mira na sjeverno-dalmatinskom ratištu, Hrvatska neofašistička vojska danas je ponovo počela napade na šire Benkovačko područje. Već u 8 časova i 30 minuta neprijatelj je sa 20 minobacačkih projektila napao rejon Smilčića. Isti rejon ponovo je napadnut i za 12 časova višecjenim bacačima raketa, a dejstva je agresor proširio i na Biljane Gornje. Na ovom području Hrvatska neofašistička je vojska istovremeno pucala iz pješadijskog naoružanja kao i na drugim dijelovima sjeverno-dalmatinskog ratišta. U kasnim poslijepodnevnim časovima hrvatski agresor artiljerijska dejstva započeo je i na Novigradsko zaleđe. Osim materijalnih šteta na civilnim objektima, nema vijesti o drugim posljedicama prouzrokovanim današnjim napadima hrvatskog agresora, saopštio je večeras pres centra glavnog štaba Srpske vojske Krajine. Na jučerašnjem sastanku članova komande 39. korpusa Srpske vojske Krajine sa delegacijom Hrvatske vojske, održanom posredstvom UNPROFOR-a, dogovoreno je da se izvrši zajedničko izviđanje linija Slana-Petrinja radi razmještaja novih punktova UNPROFOR-a na toj liniji razdvajanja, javlja dopisnik Iskre iz Petrinje pozivajući se na vojne izvore. Prema tom izvoru dogovoreno je da se Hrvatska vojska povuče sa Pribilović brda i Konjske glave i da se na te lokalitete razmjeste punktovi UNPROFOR-a. Na današnjoj konferenciji za štampu Republička izborna komisija novinarima je predočila definitivno stanje predsjedničkih i poslaničkih kandidata za predstojeće izbore. Predsjednički kandidati su poznati i to je stanje ostalo nepromijenjeno, dok je lista poslaničkih kandidata kompletirana. U 28 izbornih jedinica predloženo je ukupno 347 kandidata za 84 poslanička mjesta. Po strankama to izgleda ovako. Grupa građana je predložila 87 kandidata, Srpska radikalna stranka 74, Srpska demokratska stranka 25, Srpska demokratska stranka Krajine 51, Socijaldemokratska partija 22, Demokratska narodna stranka 5, Stranka srpskih patriota 1, Srpska demokratska stranka za Sjedinjene države Srpske 8, Srpska demokratska stranka srpskih zemalja 18 i Srpska partija socijalista 26 kandidata. Po podacima kojima raspolaže Republička izborna komisija, u Republici Srpskoj Krajini ima 317.596 birača sa pravom glasa, ali ova cifra nije konačna i vjerojatno će doći do njene korekcije. Po riječima predsjednika Republičke izborne komisije Miloša Vojinovića, malo kašnjenje uzrokovano lošim vremenskim prilikama u Republici Srpskoj Krajini je neutralizovano i trenutno pripreme za izbore teku po planu. Danas je u prostorijama Srpske radikalne stranke njen predsjednik i kandidat za predsjednika Republike Srpske Krajine, gospodin Rade Leskovac, na zahtjev Evropske zajednice primio šefa regionalnog centra Evropske zajednice, gospodina Pola Otalana. Evo nekih stavova gospodina Rade Leskovca. Moja stranka u Republici Srpskoj Krajini jeste jedinstvena Srpska radikalna stranka na prostorima svih srpskih zemalja. Kao patriotska stranka djelujemo u svim parlamentarnim sistemima. I svoj ugled i status u narodu izborili smo na frontu i na prvim linijama. And we were fighting for expecting. Naš program je veoma jasan i zadovoljstvo mi je da gospodinu poklonim, odnosno gospodinu poklonim program. Suština programa može se reći u jednoj rečenici. It is possible to express the main points of this program in one sentence. Definitivno razgraničenje sa Hrvatskom. Definitely dividing with Croatia. Uspostava sveopšteg mira. To establish general peace. I da se zahvalimo na posjeti i Evropskoj zajednici i UNPROFOR-u.
and to say thank you for visit to European community and also to UNPROFOR. Ista stvar je kao da nas druga strana optuži da radimo zajedno s Arkanom. Mene ne interesuje ni gospodin Arkan, ni bilo kakvi drugi argumenti sa hrvatske strane. Mene interesuje sudbina srpskog naroda proteranog iz velikih hrvatskih gradova. I am interested in destiny of Serbian population expelled from big Croatian cities. Zagreba, Osijeka, Rijeke, Splita, Siska, Šibenika, Zadra, Karlovca, Gospića, ako hoće gospodin mogu da nabrojim još 5. Nas je odande proterano 400.000, ja sam jedan od urbanih Srba. We were expelled from there were... I mi smo civilizovani i kulturan narod. And we are civilized and cultured nation. Ne bacamo čikove po podu i ne gazimo ih. Kada srušimo komuniste, dobit ćemo i mir. When we will win again communists, we will have a peace. Jednu demokratsku srpsku zemlju. Democratic Serbian country. Integrisat ćemo se u sve evropske normalne integracione procese. We will be integrated in all European normal integrated procedures. I nadam se za koju godinu ušetati po Elisinskim poljima. And I hope in the next few years I will have opportunity to walk through Champs-Élysées. Slušati Charlesa Aznavoura. Listen Charles Aznavour. Gledati Alena Delona, otići do Louvre. And watch Alain Delon visit Louvre. I hope. Thank you very much for your visit. A vi ste? Biljana Narić. Milan Martić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Krajine i kandidat za predsjednika Republike Srpske Krajine, odlikovan je za izuzetne zasluge u borbi srpskog naroda za slobodu ordenom Nemanjića prvog reda. Ovo odlikovanje Martiću će uručiti dr. Radovan Karadžić, predsjednik Republike Srpske, saopštio je izborni štab tog predsjedničkog kandidata. Za izuzetan doprinos u razvoju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, ministru Martiću dodijeljena je zlatna zlačka i plaketa. Smatrajući da jednake zasluge za to pripadaju članovi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Krajine, Milan Martić odrekao se ovog priznanja u korist ministarstva. Kao što je juče i najavljeno, danas je preskonferenciju održala opštinska izborna komisija u Vojniću kao odgovor na jučerašnju preskonferenciju predsjednika opštine gospodina Miloša Vučkovića, koji je iznio niz optužbi na račun njihovog rada. Predsjednik komisije, diplomirani pravnik gospodin Mladen Grahovac, danas je argumentovano opovrgao sve optužbe i potvrdio da komisija radi isključivo po zakonu. Danas je između ostaloga saopšteno da je primljeno 119 predloga za odborničke kandidate, od čega je samo jedna kandidatura odbijena jer nije podnešena u zakonskom roku. Na opštini Vojnić u izbornu trku su ušle 3 stranke, Srpska demokratska stranka Krajine, Srpska radikalna stranka i Jedinstvena Srpska demokratska stranka. Grupe građana na ovoj opštini nisu podnosile zahtjeve za kandidaturu svojih predstavnika. Do danas promociju stranke održala je samo Jedinstvena Srpska demokratska stranka. Uz prisustvo članova, kandidata, gostiju i simpatizera iz svih opština Korduna, Vrginmosta, Krnjaka, Slunja, Plaškog i Vojnića kao domaćina, ovome skupu su prisustvovali i novinari. Predsjednik opštinskog odbora Jedinstvene Srpske demokratske stranke za Vojnić, gospodin Pero Šaula, rekao je da je stranka protiv svakog vida ideje o jugoslovenstvu, protiv zajedničkog života sa Hrvatima u jednoj državi, isto kao i protiv bilo kakvog specijalnog statusa Krajine u Hrvatskoj. Jedinstvena Srpska demokratska stranka, rečeno je na promociji, se bori za političko jedinstvo srpskog naroda i stvaranje jedinstvene države srpskog naroda na prostorima bivše Jugoslavije. Pošto Jedinstvena Srpska demokratska stranka nema svoga predsjedničkog kandidata, preporučuje se članovima i simpatizerima da svoj glas podrške na predstojećim izborima daju Milanu Martiću. Ova prva promocija jedne stranke u Vojniću završila je po kordunaškom običaju uz čašicu i dobar zalogaj te višečasovno prijateljsko druženje sa gostima. Vršilac dužnosti predsjednika izvršnog odbora Srpske demokratske stranke srpskih zemalja Velibor Ostojić izjavio je za današnji Glas srpski da ta stranka nema svog predsjedničkog kandidata na izborima u Republici Srpskoj Krajini, ali će tokom predizborne kampanje dati svoju podršku nekom od predsjedničkih kandidata i to onom koji, kako kaže, uživa ugled i autoritet u narodu, javlja dopisnik Iskre.
Srpska demokratska stranka srpskih zemalja težište svojih predizbornih aktivnosti koncentriše na izbore za Republički parlament, izjavio je Ostojić. U pomenutom članku Glasa srpskog Velibor Ostojić izražava i uvjerenje da će srpski narod u Republici Srpskoj Krajini ovim izborima uspostaviti svoj državni suverenitet, što je prva etapa stvaranja jedinstvene srpske države, a to je prema njemu i cilj Srpske demokratske stranke srpskih zemalja. I u skraćenom dnevniku našlo se vrijeme za prilog o humanitarnoj pomoći. Da humanost ne preza ni pred vremenskim neprilikama koje se ovih dana sučele na Republiku Srpsku Krajinu, dokaz je i ovaj današnji kamion pomoći iz Savezne Republike Jugoslavije upućen srpskom narodu u Republiku Srpsku Krajinu. Naš put je bio jako težak. 4 dana smo putovali sa ovo vozilo. Bili smo uporni zahvaljujući Likitrans i njihove šofere koji su zaista riskirali da ovu robu dovezu ovom našem bratskom narodu. Svaka pomoć je dobrodošla, pogotovo u vremenu kada se nema toliko u izobilju. Kažete nam, Bane, šta ste dovezli ove ture? Pa vidite, zahvaljujući mog druga Racu Moravca iz Niša, mi smo o tome i razmišljali koju pomoć je najbitnija sada u ovo vreme doterati. Insistirali smo na to da doteramo brašno, šećer, zejtin, ulje, što je najpotrebno ovom stanovništvu, soli, garderobe i tako dalje i tako. Sve one potrebe koje su sada potrebne ovom našem bratskom narodu za opstanak svog života. Koja je otprilike vrednost ovoga kamiona šlepera? Ova vrednost pre 20 dana koji smo bili u akciji, a znate cene se menjaju, bilo je preko 150.000 nemačkih maraka. Narod sa juga je dao pomoć, ovaj kamion koji smo doterali ovde, Skupština opštine Streliga, Skupština opštine Knjaževca, Skupština opštine Niša, tako da smo doterali pomoć koju su nam mogli odstupu i koju smo uspjeli u tome da izdvojimo. Tako da je fabrika kotlova iz Podvisa dala jedan parni kotlo za jednu ustanovu, školu, bilo gde se to odredi. Za kraj recimo i to da će se ova pomoć dijeliti sljedeće nedelje i to. Ugroženim licima, bolesnim penzionerima, porodice ovog rata, onima ljudima kojima zaista je težak život pod ovaj sneg i do ovaj vetar. Danas je nastavljen turnir u malom fudbalu Miroslav Manojlović Žuti, utakmica prvog kola polufinalnih grupa u kojima su postignuti ovi rezultati. Altisim Beograd ekipa Ar Fontana 2-0, Šarić Komerc ekipa Supa Knin 0-0, ekipa Konoba Sandro Juniori Dinare ekipa Žuti Santos 1-1. Utakmica između ekipa Tenis AS Ric Promet Banja Luka odložena je za nedjelju u 11 časova. Današnje utakmice igrane su u sportskoj dvorani Srednje škole u Kninu pred oko 1000 gledalaca. Turnir se sutra nastavlja od 16 časova. Prije meteorološkog izvještaja pogledajmo kako je naš sugrađanin, karikaturista Jovan Đujić vidio najnovije ženevske pregovore. U prijepodnevnim časovima u Republici Srpskoj Krajini vladalo je vedro i sunčano vrijeme, a na sjeveru krajine po kotlinama bilo je magle i sumaglice. Temperature vazduha 15 časova bile su Udbina -1 stepen i 50 cm snijega, Plitvice 2 stepena, 65 cm snijega, Benkovac 7 stepeni, Drniš 8, Knin 11 te Obrovac 16 stepeni. Sutra u Republici Srpskoj Krajini ostaće vedro i sunčano vrijeme uz slab vjetar promjenjiva smjera. Kroz jutro na sjeveru krajine moguća magla i sumaglica po kotlinama. Jutarnje temperature na sjeveru krajine kretaće se od -10 do -5, a maksimalne dnevne od -1 do 4, a na jugu krajine minimalne jutarnje će iznositi od -1 do 1, a maksimalne dnevne od 8 do 15 stepeni. Poštovani gledaoci, na kraju dnevnika želimo vam ugodnu večer, mirnu i laku noć, a posebne pozdrave šaljemo borcima na braniku krajine.
Srpska demokratska stranka Krajine. Doktor Milan Babić. Za Srpsku Krajinu i Sjedinjenu Srbiju. Gde su srpske zemlje, tu su srpski radikali. Gde su srpski radikali, tu je srpska država. Srpska radikalna stranka, mi dolazimo. Glasajte za srpstvo mira, razuma i ljubavi, za krajinu slobode, časti i poštenja, za život, za budućnost, za demokratiju. To vam poručujem kao vjerni sin ponosnih krajiških planina i kao prvi vođa Srpskog demokratskog nacionalnog pokreta na tromeđi u Krajini. Rade Leskovac, predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke. Braćo i sestre, izađite na izbore i glasajte za Srpsku radikalnu stranku. Gde su srpski radikali, tu je srpska država. Glasajte za našeg predsjedničkog kandidata, Srpska radikalna stranka. Mi dolazimo. Srpska demokratska stranka. SDS je samo jedan. Osnovan u Kninu 17. februara 1990. godine. Mi se ne odričemo svoga osnivača i prvog predsjednika Jovana Raškovića. Drugi se bore za vlast, mi stvaramo državu. Naše borba da bude. Za Krajinu. Milan Martić, nezavisni kandidat za predsjednika. Tu su moji borci, tu je i meni mjesto. Na neki način i želim da svakom borcu ulijem samopouzdanje, da dokažem da moj život nije vredniji od njihovog. I zato tu i jesam i bit ću dok god ovo traje. Do konačne pobjede. Glas za Martića, glas za Krajinu i ujedinjene srpske zemlje. Srpska radikalna stranka. Mi dolazimo. Srpska demokratska stranka Krajine. Doktor Milan Babić. Za Srpsku Krajinu i Sjedinjenu Srbiju. Rade Leskovac, predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke. Braćo i sestre, niko nema pravo da svađa i pljačka, rasprodaje i deli Republiku Srpsku Krajinu. Oni koji su to do sada činili, a i oni koji to misle u buduće, neka znaju da im Srpska radikalna stranka to neće dozvoliti. Glasajte za našeg predsjedničkog kandidata, Srpska radikalna stranka. Mi dolazimo. Srpska demokratska stranka. Stvorit ćemo srpsku vojsku. Oslobodit ćemo srpske teritorije. Drugi se bore za vlast, mi stvaramo državu. Za Krajinu. Milan Martić, nezavisni kandidat za predsjednika. Tu su moji borci, tu je i meni mjesto. Na
neki način i želim da svakom borcu ulijem samopouzdanje, da dokažem da moj život nije verniji od njihovog. I zato tu jesam i bit ću dok god ovo traje. Do konačne pobjede. Glas za Martića, glas za Krajinu i ujedinjene srpske zemlje. Sanja Komerc vam nudi sve vrste roba na veliko i malo. Sanja Komerc, ulica Kralja Petra prvog oslobodioca. Srpska demokratska stranka Krajine. Dr. Milan Babić. Za Srpsku Krajinu i Sjedinjenu Srbiju. Poštovani gledalci, dobro večer. Žrijeb je odlučio da predstavljanje kandidata za predsjednika Republike Srpske Krajine počnemo sa doktorom Milanom Babićem. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani krajišnici, draga braćo i sestre, sadašnji trenutak i događaji koji su pred nama u Krajini, ovo naše teško i izazovno vrijeme za svakog pojedinca u Krajini, za Republiku Srpsku Krajinu i za srpski narod u cjelini, pružili su mi priliku da večeras budem sa vama, da se ponovo vidimo i da se ponovo čujemo. Kao što mnogi znaju, rođen sam prije 37 godina u Kukru u Vrlici, u prvoj srpskoj opštini u Dalmaciji. Osnovnu školu završio sam u Vrlici, a školovanje nastavio u Beogradu. Tamo sam završio srednju farmaceutsku školu, stomatološki fakultet, a postdiplomski studij iz socijalne medicine u Sarajevu. Vratio sam se u Knin prije 12 godina, zasnovao porodicu i sa suprugom Duškom imam 2 djece, Jelenu koja ide u 5. razred osnovne škole i Stefana koji je u 6. razredu osnovne škole. Čitavo ovo vrijeme, ove krize i događaja u Krajini bili su sa mnom u Kninu. Osjećajući lično da je ovo vrijeme prelovno i sudbonosno za cjelokupni srpski narod, a pogotovo za srpski narod u Republici Srpskoj Krajini, nagnalo me je da uzmem učešća u javnom životu i da se posebno borim, da se posvetim borbi za nacionalne interese srpskog naroda. Raspad Jugoslavije koji se desio i dešava posljednje 3 godine, postavio je na dnevni red srpsko pitanje. Srbi u bivšoj Jugoslaviji samo su prividno riješili svoje nacionalno pitanje. Srbi kao konstitutivni narod na svojim istorijskim i etničkim teritorijama Dalmacije, Krajine i Slavonije bili su priznat narod još u Austro-Ugarskoj monarhiji.
u državu, zajedničku državu sa drugim jugoslovenskim narodima, sa Slovencima i Hrvatima, ušli su kao konstitutivni narod preko svoje dvije države, preko Kraljevine Srbije i Crne Gore i preko privremene države Slovenaca, Hrvata i Srba. Znači Srbi, mi Srbi, naši preci u Krajini, ušli su u prvu Jugoslaviju preko privremene države Slovenaca, Hrvata i Srba kao konstitutivni narod. Stvarali su tu prvu Jugoslaviju. U drugoj Jugoslaviji srpsko nacionalno pitanje je bilo samo prividno riješeno. Odluke Avnoja 1943. godine u Jajcu i komunističko nasilje onemogućili su individualna prava i građanske slobode, ali su zapretali i nacionalna prava, pre svega srpskog naroda. Bivša Jugoslavija stvorena je samo prividno kao zajednica ravnopravnih naroda. Međutim, u samom njenom konstituisanju, njenom stvaranju, data je prednost i vođeno je računa o nacionalnim interesima drugih naroda, pre svega Slovenaca, Hrvata, a kasnije i novoproizvedenih naroda, muslimana i Makedonaca. Srpski narod razdijeljen je u bivše jugoslovenske republike, međutim i tako razdijeljen, njemu je po Ustavu Jugoslavije bila priznata konstitutivnost kao naroda, konstitutivnog naroda Jugoslavije, ali i kao konstitutivnog naroda u bivšim jugoslovenskim federalnim jedinicama Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Raspad Jugoslavije, podstaknut separatizmom Slovenaca i Hrvata, a u stvari planiran i podržan spolja, otvorio je ponovo državno pitanje srpskog naroda. Srbi su bili ponovo na udaru agresivnosti drugih naroda. Mi, Srbi u Krajini, bili smo prvi na udaru agresivnosti hrvatske nacionalno-šovinističke politike i težnji da Hrvati stvore svoju nacionalnu državu i na srpskim etničkim prostorima, na etničkim i istorijskim prostorima srpskog naroda u Krajini. Mi smo bili primorani da odgovorimo prvi na pitanje svog državnog statusa srpskog naroda. Zašto Srbi kao cjelina na prostoru bivše Jugoslavije nisu odgovorili na taj izazov i na način da kao cjelina riješe svoje državno pitanje u novim okolnostima raspada Jugoslavije? Po mom mišljenju, Srbi su trebali kao konstitutivni narod na čitavom prostoru bivše Jugoslavije da stvore jedinstvenu nacionalnu državu svuda tamo gdje su Srbi većina i gdje su istorijske i etničke teritorije srpskog naroda. To kod nas znači da su trebali da budu uključeni u jedinstvenu nacionalnu državu srpskog naroda sa uključenim teritorijama Srpske Krajine, Slavonije i dijela Dalmacije na kome su Srbi istorijski i etnički narod. Mi smo mogli, jedino Srbi na prostoru Krajine, da se odupremo agresivnosti i da počnemo rješavati svoje nacionalno pitanje, državno pitanje srpskog naroda na istorijskim prostorima Krajine, na taj način da smo morali prethodno definisati svoje teritorije. Prva faza u definisanju srpskih etničkih teritorija na prostoru bivše Jugoslovenske federalne jedinice Hrvatske bila je stvaranje zajednice opština Sjeverne Dalmacije i Like. To je bio embrion sadašnje srpske države Krajine. Srpski narod je tokom 90. godine na prostorima Krajine stvorio svoj politički pokret pod nazivom Srpske demokratske stranke i u okviru tog pokreta, koristeći se institucionalnim sredstvima
na legalan način i legitiman način po ustavu tadašnje Jugoslavije iskoristio je instituciju zajednice opština Sjeverne Dalmacije i Like da bi stvorio, da bi zacrtao međe i omeđio svoj teritorijalni prostor. Druga faza u rješavanju srpskog nacionalnog pitanja i državnog pitanja na prostoru Srpske krajine bilo je pretvaranje zajednice opština u Srpsku autonomnu oblast Krajinu, a kasnije je taj proces nastavljen i stvaranjem Srpske oblasti Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema i Srpske oblasti Zapadne Slavonije. To je bio okvir, teritorijalni okvir sadašnje Republike Srpske krajine. Te teritorije, Srpska autonomna oblast Krajina, Srpska oblast Slavonija, Baranje, Zapadni Srem i Srpska oblast Zapadna Slavonija omeđili su srpski, etnički i istorijski prostor Srpske krajine. U tom procesu održavotvorenja i pretvaranja srpskih etničkih i istorijskih teritorija u institucionalni okvir u srpsku državu nije tekao bez problema. Ja ću samo napomenuti koliko je trebalo unutrašnje energije da se savladaju podozrenja i nesnalažljivost i neznanje mnogih unutar Srpske krajine u tom vremenu izazova i početnih koraka. Ja se sjećam samo bivšeg predsjednika izvršnog vijeća opštine Knin, koji je govorio šta će nam zajednica opština Krajine, pa mi moramo da prodajemo stočno brašno u druge dijelove, u Dalmaciju, nama je važnije kako ćemo privredno se povezivati. Međutim, jasno je da ni taj čovjek, a i još neki koji su se nalazili tada na odgovornim poslovima nisu dovoljno razumjeli trenutak i vrijeme, pravo vrijeme u kome je trebalo reagovati koristeći se institucijama i sredstvima koja su bila legalna za ostvarenje našeg političkog cilja. Prvi Srpski sabor održan u Srbu, formiranje Srpskog nacionalnog vijeća kao prve vlade, čiji sam predsjednik bio, još je dodatno utemeljilo ovaj embrion srpske državnosti i donijelo novi kvalitet tom cilju na putu u kome smo se nalazili. Formiranjem i proglašavanjem Republike Srpske krajine 19. decembra 1991. godine bila je kruna svih političkih akcija i odluka, kruna srpske borbe za svoju samostalnost. Za ostvarenje i postizanje tog cilja, stvaranja Republike Srpske krajine, naš narod je dao velike žrtve. Agresivnost Hrvatske, nacifašistička politika hrvatske vlasti u Zagrebu izazvala je rat i stradanja. Srpski narod krajine morao je da odgovori na taj rat. Morao je da upotrebi sva sredstva za svoju odbranu. I to smo i učinili. Počevši od barikada 90. godine, kada smo štitili prvu srpsku slobodnu teritoriju, pa do oružanih akcija i pravog rata koji nam je nametnula Hrvatska. I upravo požrtvovanošću, hrabrošću i odlučnošću svih u krajini očuvana je ta teritorija Republike Srpske krajine. U formiranju i konstituisanju naše države Republike Srpske krajine koristili smo se legalnim sredstvima. Ne postoji, niti može postojati prigovor da smo nasiljem oteli nešto od drugih, već samo demokratskim putem, samoopredeljenjem i voljom naroda konstituisali smo svoju državu. Proces
srpskog državnog konstituisanja u Krajini bio je rukovođen izvornim političkim načelom narodnog suvereniteta i pravom na samoopredeljenje. Sve naše odluke donosili smo pravovremeno, iz čega se može zaključiti da su one imale za svoju osnovu i imale su za svoju osnovu narodnu volju. Ustavni status Republike Srpske Krajine i temelji se na najširoj narodnoj volji. Narodna volja predstavlja onu vrstu političke činjenice koja ne podliježe nikakvom naknadnom preispitivanju. Opredeljenje srpskog naroda da živi u svojoj državi, protivljenje da se sopstveni suverenitet prepusti bilo kome, temeljna su pretpostavka za stvaranje Republike Srpske Krajine, a ustavni status Krajine određen je statusom Srba koji u njoj žive, Srba koji su potvrdili svoj narodni subjektivitet i suverenitet, a time i nacionalni identitet. Zato bi svako drugačije tretiranje srpskog naroda izvan njegove države išlo protiv njegove volje. Samim tim predstavljalo bi kršenje osnovnih principa na kojima je ustrojen današnji svijet. Status Srpske Krajine, kao i status srpskog naroda, ustavni i svaki drugi, ma na koji se način njegov dio to i odnosilo, neodvojiv je od statusa čitavog srpskog naroda i statusa drugih srpskih zemalja. Mi u nemogućnosti da ostvarimo svoj nacionalni interes i jedinstvenu srpsku državu kao cjelokupan srpski narod na prostoru bivše Jugoslavije, bili smo primorani da se poslije raspada Jugoslavije i priznavanja secesionističkih republika Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine od strane, pre svega, Evropske zajednice, kasnije i drugih zemalja, izborimo za ostvarenje i za priznavanje svog prava na samoopredeljenje na istorijskoj i etničkoj teritoriji Srpske Krajine. Tako da za naše državno konstituisanje nisu imale značaja samo unutrašnje političke prilike, već i narodni aspekt, međunarodni kontekst u kome smo se nalazili. Značajnu komponentu konstitutivnosti za svaki narod i njegovu državu, a time i za srpski narod i njegovu državu, predstavlja upravo taj međunarodni kontekst u kome se zbiva proces njegovog konstituisanja. Naš uticaj na naše državno konstituisanje i stvaranje Republike Srpske Krajine od međunarodnih činilaca uticali su pre svega krnje predsjedništvo bivše Jugoslavije. Pominjem međunarodnih činilaca upravo zbog načina na koji je bivša Jugoslavija bila konstituisana kao konfederacija, a krnje predsjedništvo Jugoslavije čak ostavljajući i odričući se teritorije Srpske Krajine, povlačeći i izvlačeći ingerencije Jugoslavije sa ovog prostora, i jeste u stvari predstavljalo međunarodni činilac tada kada se pojavilo da arbitrira i da rješava status i pitanje Srpske Krajine. Međutim, svima je poznato da je to neuspješno učinjeno. Drugi međunarodni činilac koji se bitno umiješao u rješavanje srpskog nacionalnog pitanja na prostoru bivše Jugoslavije, a pogotovo koji je uticao i koji utiče na status Srpske Krajine, jeste Evropska zajednica. Od sredine 1991. godine pa do kraja Evropska zajednica se vrlo intenzivno umiješala u rješavanje srpskog nacionalnog pitanja, odnosno u pitanje rješavanja jugoslovenske krize u cjelini. Međutim, na vrlo neprincipijelan i nepristrasan način. Forsirajući i insistirajući na priznavanju bivših jugoslovenskih republika kao novih međunarodnih subjekata, a zanemarujući činjenicu da su konstitutivni subjekti Jugoslavije ne samo republike nego i narodi, konstitutivni jugoslovenski narodi, Evropska zajednica je nanijela veliku štetu srpskom narodu i mogu slobodno reći da je jedan od činilaca koji je doprinio eskalaciji krize u Jugoslaviji i raspirivanju ratnih dejstava. Evropska zajednica u tom svom
pristupu u rješavanju jugoslovenske krize nametala je jedan za nas potpuno neprihvatljiv i neprincipijelan stav po kome je trebalo da Srpska krajina dobije specijalni status, ali u novo formiranoj i priznatoj Republici Hrvatskoj. Takav stav, takav način rješavanja našeg pitanja nismo htjeli, niti smo mogli prihvatiti. Pritisci koji su vođeni u jesen 1991. godine, ako se sjećate dobro Haške konferencije i tih događaja, pokušaja već tada i prijetnji Srbiji i srpskom narodu u cjelini da prihvati takav status, pritisaka na delegaciju, pregovaračku delegaciju tadašnje SAO krajine, Srpske oblasti Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, bili su vrlo žestoki i vrlo intenzivni. Čak i prijetnjom biološkog uništenja srpskog naroda, ako se ne prihvati takav status kakav nam je Evropska zajednica nametala. Međutim, odlučno smo se oduprli takvom nastojanju Evropske zajednice i nismo prihvatili specijalni status koji nam je nametan od strane Evropske zajednice. To je izazvalo angažovanje Ujedinjenih nacija. To je treći, mogao bih reći, međunarodni činilac koji se upleo i koji bitno doprinosi i određuje rješavanje statusa Republike Srpske krajine. Angažovanje Ujedinjenih nacija svakako je nov kvalitet za nas u uslovima u kojima smo se našli posle raspada Jugoslavije. Međutim, način na koji su Ujedinjene nacije angažovane od samog početka nije za nas bio potpuno zadovoljavajući. Podsjetit ću samo ovdje na model koji je posle, da kažem, kraha predloga Evropske zajednice o specijalnom statusu za krajinu predviđen. Podsjetit ću vas na čuveni Vensov plan u čije su odredbe u stvari odredile način angažovanja Ujedinjenih nacija. Mi smo možda prvi na prostoru bivše Jugoslavije koji su i zatražili angažovanje Ujedinjenih nacija na rješavanju jugoslovenske krize. Međutim, tražili smo angažovanje Ujedinjenih nacija na taj način da se principijelno na osnovu povelje Ujedinjenih nacija rješava pitanje svih naroda, a principi povelje Ujedinjenih nacija upravo i garantuju svakom narodu na samoopredjeljenje. Međutim, način angažovanja Ujedinjenih nacija po Vensovom planu bio je, u stvari, težište tog angažovanja bilo je na vojnom pitanju. Pitanju takozvanoj zaštiti teritorija koje su trebale doći pod zaštitu Ujedinjenih nacija, takozvanih UNPA zona, a ne političkom rješavanju. Međutim, i sam način vojne zaštite teritorija Republike Srpske krajine bio je za nas vrlo nepovoljan. U uslovima ratnog sukoba i neprestane i stalne agresije Hrvatske na našu teritoriju, od nas se tada tražila demilitarizacija, razoružavanje Republike Srpske krajine, a bez utvrđivanja konačnog političkog rješenja i statusa Republike Srpske krajine. To je ono što je bilo za nas teško prihvatljivo i na što smo davali primjedbe. Prva naša primjedba bila je na nedovoljnost zaštite Ujedinjenih nacija na takav način srpske teritorije. Tražili smo da se Ujedinjene nacije angažuju na liniji razdvajanja, na liniji sukoba zaraćenih strana, odnosno da se postave između Republike Srpske krajine i Republike Hrvatske i da spreče agresiju Hrvatske na srpsku teritoriju. A da ipak, barem simbolično, na teritoriji Republike Srpske krajine ostane prisustvo jugoslovenske vojske. Željeli smo na taj način da pokažemo svoju spremnost i opredjeljenje da ostanemo u državi koju smo ranije stvarali i kojoj se nalazila većina srpskog naroda. Međutim, kao što je svima dobro poznato, naše primjedbe nisu uvažene i mirovne snage su se angažovale na način dosta nepovoljan, a
čije posljedice angažovanja osjećamo i dan danas i što nas u stvari i dovodi u vrlo tešku poziciju i što nam daje i određuje teške zadatke da iz ove pozicije u koju smo stavljeni mimo naše volje i izađemo. Moram samo da napomenem da smo u procesu svog državnog konstituisanja Republike Srpske Krajine se koristili plebiscitom i referendumom i voljom naroda. Međutim, međunarodni faktori Ujedinjene nacije do sada još nisu prihvatili, niti su priznali ta naša samoopredeljenja. Da samo podsjetim, naš referendum o prisjedinjenju Republici Srbiji i ostajanje u Jugoslaviji sa drugim koji žele da očuvaju Jugoslaviju, da podsjetim i na naš referendum za ujedinjenje sa Republikom Srpskom i sa drugim srpskim državama. Bez obzira što nas međunarodni faktori Ujedinjene nacije još ne priznaju, međutim oni pomno prate sva dešavanja u Republici Srpskoj Krajini i respektuju našu poziciju. U vrijeme od usvajanja Vensovog plana, dolaska mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, promjene vlasti u Republici Srpskoj Krajini dovelo je do stagnacije ovog našeg procesa državnog konstituisanja i rješavanja, konačnog rješavanja srpskog nacionalnog pitanja na pravedan način. Ovo 1,5-godišnje vrijeme u Krajini, vrijeme je uzmaka, vrijeme je pomalo i malodušnosti, vrijeme je bilo vrijeme defanzivnosti. Mi moramo to da prevaziđemo. Ovo stanje koje je nametnuto Krajini, bez obzira što je za nas dosta nepovoljno, što je još uvijek dosta pokušaja da nas tretiraju kao nacionalnu manjinu unutar Hrvatske, bez obzira što nije dovoljna međunarodna zaštita naše teritorije, ipak je moglo i moralo biti iskorišteno ovo vrijeme od 1,5 dana za jednu aktivniju spoljnu politiku, ali i za unutrašnju politiku na jačanju i razvijanju unutrašnjih odnosa u Republici Srpskoj Krajini. Moje je mišljenje da naš status i pozicija u kojoj smo sada i za koju ćemo se izboriti sigurno zavisi i ograničena je međunarodnim faktorom, ali ona bitno zavisi od naše unutrašnje čvrstine, našeg unutrašnjeg opredeljenja, naše unutrašnje izgrađenosti. Zbog toga mi u Krajini moramo maksimalno angažovati sve potencijale Krajine za njenu odbranu, za njen unutrašnji, privredni, politički i kulturni razvoj i za međunarodno priznanje. To su i 3 ključne programske odrednice i 3 najvažnija zadatka nove vlasti. Jasna politika svakom građaninu Republike Srpske Krajine razumljiva i prihvatljiva, koja je uz to i realno utemeljena, bit će dovoljan podsticaj za srpski narod da sačuva svoju državu. A ta volja naroda je i do sada bila snažna i nepokolebljiva, ali ona nije ostvarivana usled nesposobnosti i potpune neodgovornosti postojeće vlasti. Politika koju bi po preuzimanju vlasti vodila Srpska demokratska stranka Krajine i ja kao predsjednik države, uključivala bi preciziranje i definisanje faza i rokova za otvaranje vitalnih i strateških nacionalnih ciljeva, od unutrašnje političke stabilnosti, odbrane zemlje do međunarodnog priznanja. Oni su obuhvaćeni osnovnim ciljevima našeg programa. Ciljevi su međusobno povezani s prepletenjem. Radi preglednosti možda je dobro samo da se naznače pojedini dijelovi tog programa. Prvo je sloboda i nezavisnost Republike Srpske Krajine. Drugo je ujedinjenje srpskog naroda u jedinstvenu državu. Treće je uspostavljanje sposobne i odgovorne vlasti u Republici Srpskoj Krajini. Moderna, otvorena tržišna privreda, obnova i razvoj srpskih kulturnih i duhovnih vrijednosti i uključivanje u savremene tokove svjetskog razvoja. Očuvanje i odbrana teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta Republike Srpske Krajine je naš osnovni
i prvenstveni cilj oslobađanje okupiranih dijelova Republike Srpske Krajine. Bez obzira na zaštitu i na angažovanje mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, svjedoci smo od početka ove godine agresivnosti i rezultata te agresivnosti Hrvatske države i hrvatskog nacifašizma. Iako je Hrvatska prihvatila i saglasila se sa angažovanjem mirovnih snaga, ona je prekršila tu svoju saglasnost i u brutalnoj agresiji napala je teritoriju Republike Srpske Krajine i zone pod zaštitom. Mi imamo obavezu da srpske teritorije koje su na agresorski način zaposednute od strane Hrvatske povratimo. Mi ćemo insistirati da se preko organizacije Ujedinjenih nacija, preko pregovora, mirnim putem riješi pitanje okupiranih srpskih teritorija. Hrvatska mora da povrati te teritorije. Mi u svom odnosu i prema Ujedinjenim nacijama, prema UNPROFOR-u koji su angažovani, imamo stav da međunarodna zaštita koja je uspostavljena na teritorijama u Krajini treba da ostane. Međutim, organizacija Ujedinjenih nacija i snage Ujedinjenih nacija moraju da se angažuju na zaštiti tih teritorija. Nikad prekinute odnose s drugim srpskim državama, Srpska demokratska stranka Krajine razvijat će u pravcu konačnog konstituisanja jedinstvene srpske države s uređenjem i oblikom vladavine koji će se ustanoviti u saglasnosti i volju čitavog srpskog naroda. Srpska demokratska stranka Krajine posticat će i podržati sve inicijative i institucionalne i neinstitucionalne koje su usmjerene na učvršćivanje i uspostavljanje potpune integracije srpskog naroda u svim oblastima materijalnog i duhovnog života. Efikasan javnoj kontroli podložan rad državnih i drugih društvenih institucija i organa koji obezbjeđuju moderno funkcionisanje države i društva. To se pre svega odnosi na parlament, vladu, predsjednika države i sudove. SDS Krajine će istrajati na principu podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku i na njenom uzajamnom ograničavanju i kontrolisanju. Nezavisno sudstvo i slobodan rad svih organa pravosuđa i državne uprave neprikosnoveni su i ničim se ne mogu dovesti u pitanje. Javnost rada državnih organa i institucija kao i odgovornost nosilaca javnih funkcija osnovni je princip na kome će biti obrazovana vlast na svim nivoima u Republici Srpskoj Krajini. Vladavina prava u duhu izreke da je dozvoljeno sve što zakonom nije zabranjeno. Sloboda srpskog naroda i ravnopravnost svih građana u Republici Srpskoj Krajini bit će institucionalno zajamčene. Sredstva javnog obavještavanja i komunikacija su slobodna i moraju ostati slobodna. Razvijanje i unapređivanje demokratskih odnosa na osnovama višestranačke parlamentarne demokratije. Uspostavljanje na demokratskim principima odnosa s ostalim strankama i političkim organizacijama u Republici Srpskoj Krajini koje imaju srodne ciljeve i metode delovanja kao i saradnja sa strankama u drugim srpskim zemljama. Savremena mješovita privreda podrazumijeva mikro i makroekonomsku efikasnost, na čijim osnovama su mogućne i korektivne preraspodjele u cilju ostvarivanja socijalne pravičnosti. Tržišna privreda da bi bila plodotvorna podrazumijeva vladavinu prava, aktivnu, jeftinu, efikasnu i demokratski kontrolisanu državu. Efikasna privreda na načelima privatne svojine, slobodne inicijative i preduzetništva, pune tržišne konkurencije robe, kapitala i programa. Razvoj poljoprivrede kao moderne privredne grane i osobenog načina življenja. Pravedna socijalna politika koja će posebno voditi računa o zbrinjavanju porodica palih srpskih boraca, ranjenika, ratne siročadi i drugih bez svoje krivice socijalno ugroženih stanovnika. Ekonomsku blokadu moramo iskoristiti za aktiviranje zapostavljenih prirodnih izvora Republike Srpske Krajine. Moramo uvesti poreske i carinske olakšice za ulaganje u privredu Republike Srpske Krajine, pri čemu će posebne povlastice dobiti srpski emigranti. Privredni razvoj Republike Srpske Krajine
mora podlijegati jasno određenim standardima zaštite životne sredine. Današnju kulturu i stanje duha srpskog naroda treba da određuje istovremeno da određuju srpska kulturna i duhovna tradicija i vrhunski savremeni dometi u evropskoj i svjetskoj kulturi. Srpska pravoslavna crkva zauzeće ono mjesto koje joj pripada, a koje je vijekovima imala u srpskom narodu. Saradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom mora se ostvariti radi obnavljanja duhovnih i moralnih vrijednosti svetosavlja i očuvanja identiteta srpskog naroda. Školski i obrazovni sistem u cjelini mora se zasnivati na ugaonim kamenima srpske kulture i nauke i vrhunskim dometima savremene misli. Moderni svijet karakteriše visok stepen međusobne povezanosti i zavisnosti, što svaku državu obavezuje na uvažavanje te činjenice. Puna otvorenost i saradnja s bližim i daljnjim okruženjem u oblastima privrede, nauke, tehnike, kulture, obrazovanja i umjetnosti, sporta, masovnih medija, neizostavan su uslov svestrenog napretka Republike Srpske Krajine, podizanja životnog standarda njenih stanovnika i uopšte obogaćivanja života zajednice i pojedinaca. Naročito je važno istaći da unutrašnjopolitička stabilnost podrazumijeva ne samo efikasan, javnoj kontroli podložan rad državnih i drugih društvenih institucija i organa koji obezbjeđuju moderno funkcionisanje države i društva, nego takvu vladavinu prava koja svim sredstvima koja državi stoje na raspolaganju sprečava nasilje, kriminal i pljačku koji su do sada zbog svoje rasprostranjenosti ugrožavali pravni poredak i slabili odbrambenu, političku i pregovaračku poziciju Republike Srpske Krajine. Korištenje prirodnih potencijala u saglasnosti s okolnostima u kojima priroda djeluje. Ilustracije radi, ne smije se desiti da se na jednoj strani čine državne špekulacije s naftom, a da se na drugoj strani ne ubere ljetina i ne obavi sjetva. Takav odnos prema onome što se moglo i moralo činiti, a nije, s pravom ljuti ne samo narod u Krajini, već i Srbe u drugim našim zemljama. Podrška naših sunarodnika, koji su isto kao i mi, ili možda nešto manje u teškoj situaciji, imamo pravo tražiti samo u slučaju nepostojanja drugog izlaza. Zahtjevi za pomoć Krajini u dijelu gdje to nije neophodno čisto su rasipništvo i za svakog normalnog predstavljaju sabotažu i umanjuju ukupne nacionalne snage u jednom od najodsudnijih časova naše istorije. U međunarodnom spoljnopolitičkom nastupu Republike Srpske Krajine treba da kao dva ključna argumenta svog prava na postojanje kao države istaknemo pravo na državno opredeljenje srpskog naroda. Dakle, ne na neko drugo političko ili kulturno opredeljenje koje može imati drugačije tumačenje. I drugo, faktor stvarnog, faktičkog stanja koje čini već 3 godine međunarodno pravnim, političkim i državnim činiocem svjetskih odnosa. Naše ciljeve želimo da ostvarimo pre svega mirnim putem. Ono što je srpskom narodu u Krajini potrebno poslije borbe za ostvarenje svog nacionalnog prava, poslije žrtava koje je srpski narod dao za svoju slobodu, ono što je srpskom narodu potrebno jeste mir. Mi želimo da u miru, pregovaračkim procesom, riješimo sva sporna pitanja i sa Hrvatskom i druga otvorena pitanja u jugoslovenskoj krizi. Politička subjektivizacija Krajine kao države treba da dođe do punog izražaja u pregovaračkom procesu sa Hrvatima. Zbog toga što to ima dvije prednosti. Prva je angažovanje krajiškog pregovaračkog kapaciteta u punom iznosu, a drugo je i rasterećenje Srbije u tom dijelu. Srbije koja također podnosi veliki teret odgovornosti i briga za rješavanje srpskog nacionalnog pitanja. Takav stav uostalom i iznijeli su i rukovodstvo Srbije i gospodin Slobodan Milošević lično, kada su izjavili da se odnosi između Krajine i Hrvatske trebaju rješavati u međusobnim pregovorima i odnosima između Knina i Zagreba.
i mi upravo želimo da se u okviru međunarodne organizacije, u okviru Ujedinjenih nacija i nastave pregovarački procesi kako bi se pravedno riješila sva sporna politička pitanja, kako bi se pregovorima dokazujući istorijsko, etničko pravo i pravo srpskog naroda na samoopredjeljenje priznalo Republici Srpskoj Krajini pravo na državnost i uključivanje u međunarodne tokove i integraciju u ostali dio svijeta. Kvalitatan pregovarački proces u sklopu međunarodnih odnosa i vođenja aktivne spoljne politike Srpske Krajine je nezamisliv bez stručnjaka međunarodnog prava i međunarodne politike koji moraju da se uključe u ovaj posao koji stoji pred nama. Mi ćemo pozvati i tražiti da se svi stručnjaci i u Krajini i iz Krajine koji se nalaze po drugim dijelovima svijeta i svi Srbi dobre volje koji žele da pomognu, a znaju i umiju da se angažuju u rješavanju i u međunarodnim pregovorima oko rješavanja srpskog nacionalnog pitanja, državnog pitanja srpskog naroda i Republike Srpske Krajine. Poštovani krajišnici, draga braćo i sestre, za našu Republiku Srpsku Krajinu palo je dosta žrtava. Sadašnje stanje u kome se nalazimo nije lako. Problemi su veliki pred nama. Problemi odbrane, problemi unutrašnjeg života, problemi privrede, ali u Krajini postoji snage, postoji izdržljivost. Krajiški duh je jak, a potencijali Krajine veliki, da iz ovoga izađemo i da mudar način, pregovorima i korištenjem međunarodnih institucija i organizacija ostvarimo svoje pravo na samoopredjeljenje i na svoju državu Republiku Srpsku Krajinu. Ja vas zato pozivam da svi izađemo na izbore, da sljedeći izbori budu još jedan plebiscit za Republiku Srpsku Krajinu, da jedinstveno i u slozi ostvarimo svoj nacionalni cilj za Republiku Srpsku Krajinu i Sjedinjenu Srbiju. Hvala najljepše. Imate li, gospodine Babiću, šta da dodati? Pa dodat ćemo kad dobijemo zadatke i kada budemo u mogućnosti da riješimo sve naše probleme i da se izborimo za svoju krajinu. Poštovani gledalci, vama želimo laku i prijatnu noć. Srpska demokratska stranka Krajine. Dr. Milan Babić. Za Srpsku Krajinu i Sjedinjenu Srbiju.